Itogoi lu edolete ekany kesi atupuruch kana alolo aponi odilo kinai aichwear o tupitete kede atwanereke Emmanuel Okiror lo ikar itomana kanyapelu Apollo lo abu opaupake ebe Lazarus apedu konang egumu kitoni ayarakin amatetene penen elimitai ebe itunga ke kalo atwan Okiror kesi apotu inyangasi kede allosikin aichwear Itogoi kech apedu potisapa liyarelu uretukino si je de jite sida mamera to betekani erai okona ngane nyartai o television ni sajikino to so ngasi wana yo panado akeronu swamao ejate sepero mochari Lazarus si apedu ngesabu nango kirori to na chaka kinipa to ne ilur to na rasa datwanare Mamaike kalo agwaunet akiro David Aninao ngesi abala ebe so esa prale mundo eje ngesi konye ikeso amuso luda ena singe so operation manene ngesi so amuso pa mati buru tai neda kwana okapero kele mna upata ngesi loko konye do mama pata na jin ka upata kisi binyobo ko zama kisa ne bo to kestora kero ngona kona atakano ne sindu mundo ya tongana mama kiko ko to police na lo sakiro ne yasa Lazarus ejaski di musago ndarango kapaka na de musago ke police post na orelue sangina ne da bubu abodu muni dwe yare etinto se keche radio osera de mari dwe ngule radio kede pota keje so ya ngaringina abochama kedia kare Apollo ne cholong LOC1 kochalo kalo owale Wilson Odiedo lo aboikit aipur atekirin are ngesi kobu ilip kesi ai timonor igwa uja kiro ejibore na barabe sore timoi etioni kita tungana na limunu bi timoi eje na dia karete konye mechamu na limu be konai timoi kota na chamu be timoi e barabe aina peta no aida la twan e barabe number 1 agela suru but kai kita ina million into manaka number 2 barrel expenses coffin bala bi lukumina kwata angon transport lukumina kwata kan food million ni wuni edio memba kerele loskwana na lacha kinene na sori tibe etimono dawna no na de kaya una puch jawo ni ne anwai puch ngai kwa na be tage unene ka dawna ngasiom na bill because atakerana alemu million na kaisara luare kedi lukumina kwatat ekaulo abu atekerke aperu kocham alemun I millionini wongon kede akitukare kano atachakin atekerke Okiror I polisinlu apotu eruru karos aboisitingin tupuru chunan kes apotu edumutu ejaelo akorit apedu lo anangi Okiror kidana lem esisia apedu ainang emakode konye James Martin echodulo epoloikit aingich ko police na okide na eibuga soroti ngesi abala ebe engichete kesi emusagolo konya cham do berone pono beja tata kila pona ataka na tare bonbe mama lo skin tai chiotoma kana na oge na bumbala baka bonbe alo skin tai cham do be mara ikwa ngin ara diko bana do mutungali yare da ngin be pone bana gondo du nyoje bak mamera pondi wom toro konya cham do berone ko pa na reto joko bere papa ko nai akiro na jauno pona kwani borna lo singa nyuna ni ko ni polisi no sasara kini do bore pona ko ronga so ko ronga zarum na ina pakini the law contradicts with the culture konye we are just here to pretend bala amuru kina ko ngadepe like we don't know what is happening nara mamkera kisa chama kiritungana tichani rwanare nara kwa na yongola gwa kiro merito sango yangaro ngadi eket otuboki ne da mere ngezingine chamu da kisa ko nai iswamao konye dodo kabejare no so korai so madasu ujende kwa na botitingo tokere nyezi munye mucha atakanu kagate zantu kuli nesa ko na jala kina isikere Kanu TV East Habat Paul Eyoku Koibuga Soroti.